ye bo sata ye bo hwa na ye jikese na che se na it mu yeska e wo achame for me achame mu yeska wo mu pa. Well, 21 there any scapa. Ska me ko club na ye to nsa na guess ya ba begum na ska sanam de me card. Ama madam for your friend agbaji so onyi ska wo mra ye ni ye to nsa etime to na me ya to me sports car. At that time I told me Ford Escort. Young boy. There na me pay my high me dying. Enyum to mu ma wo be pay man. There be enyum to na man pay man. Me so nya na pay man dada. Oh, okay. Eti nye enyum to na man be pay ba enyum to na man me exposure. E ma me hihia e ma bebre a na aha ebi anka me nye Okyeame kwame anka mo hwe me sa ma ni nyina hwe me na me hwe wo na unu repen in your life. There be well ma can be ahwe pen say as boy I will go secondary school or can be ahwe ba me can say me ye wi ni aha there be but ma can be ahwe na jot e wonum kakra there be jot me can be hwe but e bi a you be 5 no bi a ashta wa fa jot to okay aka hwe but me no monsa ma kan bia hwe ba me no monsa ma kan bia abusia ye ne Okyeame kwame na ewo legends on TV XYZ na yadi Okyeame ho komo ka 90 me we 64 me we secondary school musumanyi ne tutu me we secondary school around 88 or say me ko crash be a friend of Lord Marcus o ma wo kire me nwom tworo Lord Marcus kire me nansa na obe kire me nwom tworo every day be no ma me e kan book baako me kan story book baako enti o se ko kan Hadley Chase ko kan Mills and Bones enti 4 days be me kan book na o se sign metaphor wa ase nyina simile se wa ase oxymoron wa ase enti me ba no wa check ya hwe sampa enti enu bie ma adwemu enti nimde enye nwoma o nimde eye very 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 key beyond eno no me ti me de sadia ne ya adwuma edru ba bia me dwen se afa de nimde a me wo emanwom ne ho ne ya atwam no me kotek ekoye akan any music ewo me ko ejako ni mu na ase 2 years ekosua guitar bo kosua philosophy of music ewo tech esa ya akan me ya akan no afi ade na me ye na first na talent afi ni me hu ade kronti a metimi ye ne sa eno so be sustain ni mia for another 10 years afi me dwen say baby afi ade ne ko na ya da ne branding me ko business school ekosua marketing strategy because me hu say no me nyini me ni ahode na me what say first no eti ada na nyoma me ye gidigidi nyina me ye no boko na emu me nya more impact nti me kosua ade enti ena enya me nso enkofo e ka me ho me production manager owie nafti me brand manager owie MB me we enkofo e ka me ho nyina ye enkofo mo pa adesua because business it is enyoma me tui are driven by only one thing innovation so you are driven by knowledge as artist or manager you can manager and not the team or manager I'm your manager me your name manager me it's first 10 years me your name manager how I mean then now you didn't manage you because the only business mostly no ya a manager manager mo yire no as an artist but this is the first time I walk at him say we yire managing because me aye adwuma ewo marketing ne brand space ni mu ache aye adwuma wo Guinness Ghana Limited aye adwuma Unilever aye adwuma KMA wo legal department or legal background or marketing background enti sa no man ka bo mu a and they say no manage me however my management team of nkofo be say 12 say oba office wo hu ye omo share online omo ye social media omo ye production my management team but some management team in me yere na da no to ono na hwe say e say oye we waye ono e be kai omo hwe ma de no organogram no koso say week we ye plan ye release nyom ye plan ni PR manager me obi bia manager wo ya nkofo ka say high life music Ghana de ye gitum say Ghana what to high life be started to say hip hop any dancehall and I'm be hip life na see I do be some say nyom type be na to high life there was a time I would nyom ba out na you see friend crank ampa na no so fi say un say be say music ne ye adwuma na adwuma bia ye driven by innovation enti innovation no either say a part of the changing trend and I say it is leading the trend enti that time no
na ubehwe nnwuma asem give me blow kwa okese that time nnwuma na nkofo bo crank na abaso America na wo say nnwuma na ye bo Ghana ha no at every point bia if you su de ekoso ewo abrochire at every point in 1920s a high life by no na ene pachanga ne salsa mo enyina ye very similar kopim say better na burger high life any pop music from Europe enti e friend burger high life hip life and hip hop any high life eti to time be na crank music na take you over in the whole world eti yes you bobi yes you bobi okay question we nkofo bisa but ebia for the first time we be share ye legends so Okyeame edrumre bi a break it ebia for the first time we be share say Okyeame kwame oni eba ne say na Okyeame break it e ma mo ko separate ways oh see e kwetena America be 3 years see if America by fin this is 203 na see that be me vision e woman so no na ni kofi vision nko asesa because ni enyini vision is saying na me vision is say me artist consistently na metimi I bo more music remember I wanted to live the rest of my life on the stage becoming an artist Okyeame Kofi had also developed into production or yeah radio or yeah jingles or so yeah production afi onyini no na all finding a home more to be a background person enti sa ade we enti yenkobo show a wasemenko because innately no or a background person. Me so innately me so be a frontline person. Exactly. Enti as a son your man. Na sometimes na me chire me. Na uniska. Sa because if you abrochira ba me $1,000 na buy asa. Enti ejom no so nkofo ofre. Ti ese e wire ho bonyom. Enti ono ne plan ana e woni trim ne me media na e wo metrim ne nko. Na identity mbai. Na hwan ka so yentim. O petete asem yenko ye nim na time ne besa obi person no time ne bi ho man see yentim wona wo se ko ba bi na me ko ba na me ko ba David enye sa na ye chese sa time ne nam santi yembo show a o se menko na me start ti ne manager o say wo bo show sa ye manager ne Elankra at that time no ti ya na ada ne ntokwa ne ekọ no ho no aka mi ti ya sa ware enti mon compromise obi agina ba bi ogina enti sa de a ene wonim tour bi aba I said voter region tour binti o confuse nko de ne kwame nko eko no see na meji cash ni na mkobo show 10 ho etimi me bo show na meji nko meji scan na musa de yede etimi ba na this can started recording and I just say o fa Okyeame na de kwame ne kan audio na no so fa Kofi na de Okyeame kan de sa pepe na just match de no bia fa ne de ati afa so wow abusia Okyeame kwame on Legends TV XYZ you go through the life kakra fa no enyum to mu se ne be ya Okyeame nso call me separate ways na just say anuane anua agitum se obi anfa ho na aja yensa nya nuafo but me so se mo ye fine papa na kram na kasa okay America a decision say bakodo America metna ho and I'm back to Ghana bibi ne push you my buy and I said dentina a decision be dentina back to Ghana reasons here too men kai ni ye pa because I did 20 years me kai say ye third album no that time ne kwa broche ba na ye Okyeame ne hye African print ne ade okay ye pam no ma African print ba ye kwa broche ba ne aye yo kakra nti na Ghana fo adwa ye kakra ma hye na Ghana fo anye kumasi boys ya mu ka bubu bed ade wo mu na afede wo ma ka slangs wo radio so ne ade na creative bibi wo marketing my friend dissonance enti alienate ye ho from your core fans no enti that time no mu na Okreku so release Lord Kenya and I'm so na Okreku share Lord Kenya we release Lord Kenya papi Lord Kenya second album launch wo Bantama and sada no kwam say na ye ni bill ne so tie ne nam ye koto ye wa che so ye duru ha de aye ntom fa ha ye nkoboa Kenya enti ye ko ye me kwam say me kwa nam hye chale enti ye busa when the rap mam ho popo and I'm say Lord Kenya and no other reasons enti ye nya ho kwa America and say me kwa me mbebio because because at that time I did 22 meaning how to manage the art meaning how to manage fame nanka opeso when the rap mam ho popo nka opeso mka so Okyeame say sana na ye jeso Okyeame adane to Lord Kenya nti me ehwa na mhwe Kofi anim nti em said the following week ne ye ne kwadwantwa na that lumba ekoto US ye koto no ne ka o America and ya America bridge ye man kokon ne ya kakao and apart from me no so me nya get
America that time no na ma adwene ayem because na papa ne me ka say kwame school university a wan ko empe ko enti menya game ne get ne bon komo so university avenue or bronze universities be community university colleges be obetima ko because school ya de ho hia me pa enti that time ne wo London ko London ko ya de na me ko America ti me dikan kura ja kofi me ko America na mko shego be ko university ena eno etifa nchen enti chese ma ba asesa eso yi me fo ma yi me na ade e kan ma chi kura ma me ka krom ho ne se me papa wuye that time na papa wuye ti papa wuye no na afi kunta stone kunta di 14 stone was secondary school form 2 when na be so ma me ma wa hwe nkure na so be eti ese me ka o na wo because music na me na afa so Ghana anti ena ba bia most mate my adwuma nti ene ye bo adwuma ye bo nkukuom ye bo car wash ye bibia ye adwuma factory train station bibia me adwuma na me bobo so ja no no American de adwuma me ye na bobo so nkukuom America what you say eti ye bibia bi but the drew baby no be me ye be 1.5 years na debi me kwa adwuma na me nam form wa wom 11 November na wo de me eti me drew footbridge bi ase na me hwe so na me bo me na ne show na me say rade my own den wa ma me brace me tese o kan team say we jimi wo be say we musician all your life why award winning musician what so ya betin obi krom bo nkuko mu nim nyansa ti sada no na me ma wisi me kofi eti me adwuma den 1 year and I'm told me tickets 1 way tickets and I'm barefi nyame ka so wa jimi no ene prompte oksa na bagana abusia de ntia Okyeame kwame etumi efiri America na state bay na Ohio e de be ba Ghana no ene wa kirem na mate se release bi apie ene yai is about it's about repatriation on say 1842 and Don Diego di Azambuja be pie krom ha woni ne ships on buy no be share na kwame nansa se omo ba be ye trade kwame ni anyinsam so omo be ye trade et omo ye trade no ene da na se trade no omo adwenbone wa akire so omo be wi nipa ne aden so omo be wi nipa bebre West Africa hanko nipa over 60 million ena yetimi fa omo do omo copy Americans ni